Agents of Sabotage. Magic. Bakın. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year Allah bitta alta. Anglische manage because men mashinam qayerda ey? Ne? Ma. Sorry. Masga. Men chot mashinama zat qo'yib ber. Firework launcher ekan bu ya. Salyut ekan bu. Pushka. Adam o'ldirib Aa. Merry Christmas. Bugun Novi God, Christmas to'sildi. Nima besimiz edi? Nima besi? Nima olsa? Inso to'silib deyotganmi? How? You can kiss my booty degeniz. O'tirayın sen booty. Good. You want to expand. Securo serves updated with an opportunity to source and resell high-value vehicles, and garage space in the buildings become available on Dynasty 8. Stop by the office soon, and I'll show you. Qani? Ofisime borib qaytay men. Last Christmas I gave you my heart. Ya, iki adamni o'ldirib ketgansiz u. Kirdingmi? Hasta kolarini düşünüyorum. Dur bre. Oh no. Morse Mutual Insurance dedi. Qayerdan davom etmiyor u Morse? Niye нормально? Tak. Telefon qarasiz, Vandaydan qayerda? Sen kiribsen qo'ya? Bir kartadan sonra.
Sonday mı dedim? Senin neyin çıktı online'da. Ne zını başlıyor? Ya başka kartada bolsa da şaşırtıcı ona Ama göre есть, veririm. ну, So what are you thinking about tomorrow night, Honkers, or pole position? Bakıtmadan назад atacağız orada. Direkt Well, I think Honker wings and actual attractiveness for pole position has the edge to the Men. rest of these. Timyon. In your head, in your... No. Rüzüm olur mu? Oyunda bir rüzüm var mı? Ha, mutual insurance aldın mı? Postlayayım sen? Ha. Bu oyunda tutmam. Tak 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 tak. Le... Jesus Christ! Chase. Fuck! Надо графический мод космоса выбрать. Bosuş. Hello? What? Boşkur. Qanday ne var? Qo'shildim ғой. Mod var mı? Qo'shilamiz ha? İyi var mı? Men sana qo'shildim. Kiratsam kirdimi? Kirdimi o sana? Yo'q, paydo bo'ldi. Gidiş. Gidiş. No be good. Birdan atmosfera ishlayapti. Qisqa qarang. Ben garajga kirib mashinani olay. Mashinani baribetsang qancha? Yo'q. Mashinani. Oldu yo'q. Sen bizim maşını gördün mü? Yok. Görmedin mi? Atabek gördü. Anne mi bit? Garajga kirasizmi? Nega? Anne mi bit maşınla? Yaxshi, tasdiqlash. Garajni üstüne. Nasıl koydun? Apartmentten giremem olmasın. Shopping at Leopold. Suya! Tak, enter, bas. Oo, niye gitme? Neyse. Aşağı hemen. Garaj açtım ya. Video açtım. Kızım. Al. Mesela. Bir kim gözüküp sansın. Ne metresi oldu değil mi? Bola mı? Bana bassan kolun götürür. Ha, F'de basat. Yo, yeni basıp attım. Erde. Peki de animasyonu var değil mi? Sat kaşık. Maşını görsün sana. Yo. Hocam. Konuşamış burasını atayım değil mi? Ne bolatma. Tat aldın mı? Yap. Maşın köşede dursam. Orladın da gittim He. bir ütkün. Yeni Bırak. kavide tam. Bura veremem bırak. Hani yapayım. Al traveler. O baktıktan olamaz ya. Al. Ana maşın ne yazar görsün mü? Hani maçsızlık şu an. No. Ya yok. Ana sport maçlar. Ana garaj var aslında garajın karşısında turat maçlar. Onda anda sport kar girmişse izlene bir öz arzalao maşlı болу керек. Solar çıkasan. Tam qimmat bolsa satып alın керек deydi. Allah'a emanet olun. Yaş süre ver almaz. Bu Allah'a emanet olun. Paket etat бар. Hayır, mende нормальный ет бар. Ana maşın tuning etетін жерге бар дейші. Aman емес, машина алатын жер. Maşın. Otur maşın çıkқан var içine. İçine. О, подарок ма өне? Оны не подарка деп орап қойды. Ayağına gör. Не ағайын? İyi lan. Намаш. Oldu tamam.
Көбілді қана дейді. На машинаға шығым кетті. Ё-моё, қарап айында ататыны бар. Айдап көріп жоқпын. Нара ататыны бар. Айдап көріп. Мына тез жүреді ма? Test drive дейді. Purchase. 2 миллион екен. Шамдықты мен болмыш болмай. Миссия бар бөгет. Осы Саймонның миссиясы бар ма? Семен. Ай, брата. Серверіңе шығып кеттім, әлде қарап жүрші? Не? Миссияға ені басып кіріп едім де, жоғарыға көтеріп жіберді. Тұрсаң, Болды. Downloading отқан екен. емес машина. Не іс жоқ па? Ана миссия менен кіріп кетіп қалған, миссия мен ана іштегі. Ава. Ө, адамдарды автоматически қойып тастады ма? Ана басқа серверге ғана қалады. Шығып кетейік та? Өзінем жасақ қылмай ма екен? Қойшы сол, ойнамай қойшы. Шығып кет, өзінем салайық та. Бәттір, машина бар, содан істейін. Where is my goddamn car? Give me a car, деп. Үй, What the hell? көпірден қаталған соң. Yeah, my lord, so Маска қаяқтан тосып қалдың ба? Маска тауып. Маска дейді? Низатқа, андай, низатлаға. Неге, не істейміз да? Банк па? Банктон оғыламауда ең, бұлайынша негіз болады, Тауылайықтан банк ең. Жүрасына маска алып қайдамыз. Қақтан? Тоқта қойса. Түспеді. Лагет етіп отыр, менде де. shithead! We're getting killed! Менде нормальный көрініп тұрсың сен. Оған не өп кеттің өзін-өзі? Не өп кеттің бізге? Өлтіп тастады ғой анан. Қайтса қуатыр мен. Жұлдыз көйіп кетпенсің, Иә. Не, мен лагет етіп отыр. Ой, жұлдыз қосылып кетті. Машинға отырмен қосылып кетті. Қайда? Маска. Ал бар. Бонти дейді, 7 мың. Мен Басыңа ақша тігіп жібетсің. Өлтірейін ба? Әрдер ма, не бұл? Ей! Өкпеймін бәрі. Оп! Қашаш. Намашты дене кетсем мен. Ja, okey, spytałem. O, aldığımızdan politsiya çıktı. GTA Online сондай лагет ететін жақпайды да бар ғой. Bizde de server yok kutudan geliyor. Бізде көріп ма? Кімдер ойнайды да? 12 жерде қалай? Olar Rusya'ya жақын ғой бәрі. Россия. Server Россия не ойланшы. GTA Online. бар ғой, Russian server. Мәс. Бұл енді сатылмайды, қайтса ұстамағанша. Өзі көп полициялар жоқ болды. Жасырмаса бір жерге бар. GTA FP'де серверде маска алады. Кәлләңе атайын ба сен картада қызылық көрсетіп Ат. Неде өлеткенсі ғой? Ақша бермеді маған. Яқ $70 берді. Берді, жетім берді. Басқаларына өлтірейін деп. Get in the car. Жоқ, әке. Leave me alone. Ема. Зелёный. Маңғай, динозавр. Көкірті жоқ па? Анимал деген. Не өкет насқын? Get in the car. Достың маскасы жоқ па екен? Өлтірейін басқар? Не еді маскалы желі бар. Яға, атсайын да кіттай.
God damn. Çok gırt var ekan. Yo'q. Is that? Bitta nimasiz. Jogurtmasimi? Jogurtni almashtiraymi? O, maska kerakmi? G'aribmas. Antanas. 4 yıldız bo'lib ketman. Men 5 yıldız olaman. Nega davr qancha o'tdi? Qasingda atishmoq qilyaptir, sen zat ola bersangmi? Jilo, monster. Qasingda chiqma. Maska jilo. Oh my god. Oh my. Ashba, maskalar qanchadan bo'lyapti? Bildingmi? Shovuldi deydi-ku yo'q, maska. Spetsnazda yo'q qasimda. Men aldım. Atım ko'rib turibmi? Kontrolni chiqma. Ko'rinib turibdi. Spetsnazda ne ish? Jami at 4 yıldız jinadim-ku. O'la, urolmayman valda uni. Kaskisiz qolganda sen. Miltig'i bor qo'lida, bir atib o'tiradi. Oho, qilmabsan meni. Tag'in spetsnaz qaratib sen. Qolgan barmaydi qasına. Oo. Sразу o'lib qoldim. Aqshangda ketib qoldim. Lagay dedi oturuyor. Baratda inja qasqa. Sen mashina topaman debing? Eyle. O, maska chiqdi-ku. Tamam mı canım? Yo'q, жаңа жұмыс vaqti to'sib dedi bana. You can challenge another player to an in-person use interaction menu dedi. Yapma oturayım ben, ne mi oturayım ben? Yana maska ala olmayapman qo'yib. Aldın mı sen? Yeni var. Yovuldi deydi. Damn, it's like that? Hop kız bu kötü mü? Lame motherfucker! Kızın dostu kötü ne hadi. Oho. Hop. Ne kadar size? Miltiqni qayoqdan oldim men? Miltiqni oldim, atib bergansiz. Geri jatırıyor da. Ofitser miltiqni dedim. Ofitserimiz. Spetsnaz. Hop. Nemeni attın ya? Ne yapıyor? Ben aytib uçup ketdim aldığa qarab. Bırak. Qarati qo'yat, qar anjir. Bu ne mi? Ana neni al? Pushki bor-ku. So'ng o'zgart, Snowball Launcher degan bor. Qaradi. Qara. Hop. Dikkat. Kokar yok bakayım mı? Bor negisi shu ket. Ko'rib. Avval kerak-ku bu yerda. Surat atib ko'ringmi? Asma. O'tirasiz. Shunday atib ko'rgan jo'q. Oh. No be good. Portaladım bu No, magana ta siya kuno. Yo. No be good. Let's go. Onu yattın ya mı? Yok mu ya? Happy Chrysler. Niyet. Seygendes. Yo, onda yapmadı. Bu alacağımız bunu. Ervan'ı bile. Ervan'ı yok söyledi. Erkuş yok da otman mı? Oh. Ay. Lan tavuğa gerek var. Katmaytın. Server. Tamam.
Anada oynay olamıyor. Hop. Ben ne de oynarsa oynamayışlar. Qaysida? Aldım bir de hocam size kıyımı burada taşıdı. So kiruvda o'ynayapti suhbat ikimiz. Birovning kıyığını qo'shsa qatmayma deb. O'g'irib tursa. O'lib qoldim bajani. Granat qaptalgan tushmadim. Menga kuchib ketganman dedim men. Qo'y bu uni men 100 yilning o'g'i yo'q. Jure sen mashina izlaylik anjir. Mashina izlaymiz deb sen. Sen mashina olib ketding. Yap og'zing. Nima? Ke, tublisamiz birga bir ke. I don't give a fuck. Şunun jetnega adamlar durib yurgan so'ng. Yürüdü burru vurdu. Ke nah. Ya dalıyor. Hop, qalay qaçdın? Fikret. Uy. Öylesen anjir. Uy. Şaptan. Pingim model atım öyle var. To'g'ri ketdi bu. Al bizim mashina qani? Paket Ne qoldi. yurib qisqa? Keyin yursa ustingga yo'q. Ofitser atadim. Ayni seni gitdim. Xetiga tegma. Jelle bo'lgansan. Jure mashina zeksan yo'q. Tak, men mashina bir yoqdan oldim-ey. M service vehicle. Yo'q. Qo'rqmas. Manage vehicle. Qo'rqmas qo'rqmas. Maska aldın mı? Aman mı değil. Maska olmadimi elə? Jo'q deb o'tir. Ne aldın mı? Değil Yok kayıttan, da kayıttan bana. aç. Sen barsan avatsanmi? Hop. Hop. Mana jo'q dedik жаңа. Yeni basma var. O. Closet deb turibdi mana. Ha, jo'q deb o'tir mana qaytdan. Keyin qaytdan keldi. Ben basma korutup edeceğim bırak. O, ko'nib ta'ziram ko'nib. Opa. Alkash opa. Ichib olgan opa. O'ylab birovlarga turmaydi-ku. Birovlar. Nima qaqash paradir? Menga? Yeme. No, ne zat aytdi? Blackman. Blackman'ni birovlar berib o'ldirgan so'ng. Ne dedi ya? Polisiyatlar yo'qmi men? İki kişi raz deydilar. Ya, polis bilsem men. Ne var sen? Bo'ladi. Officer down. Noni yo'qdi. Mana. Nasıl Ana parayı? bayım ol. Topla ol. Remont qaparmi? Bitti tamam. Politsiya kızı oldu. Meni o'g'it Durayım ben. o'ldirma. Jasini turtgan. Stop shooting me. Koy bey. Nega vaqatsang yo'q betingga? Magazinga toza mashinalar qo'shilib deydi. O'tirib beravish men. Hiç dur. Kimin turib ketdi seni? Tinch tursa deb to'g'ri o'ldirdim. Sen o'qib ketmaydi politsiya? Yok yok. Hayır çözmeye aldım aşkına.
Ayniqsa qanday mashina to'g'amdi qara. Qara. O, seni at otur. Qoydi. Meni tuttu seni. Namashni cho'q qilma, 200 yil bo'lib ketmaydi. Ana mashina cho'q qilma. Qiymat mashina ayniqsa o'l, qutul, politsiyadan. Meni qo'yotgan yo'q. Men qo'yib ketdim. Mashina o'tirgan men qo'yib ketdim. O'tirmam kerak. Officer down. Sen o'l. Sen politsiyaga jiber. Sen Sen ham o'l. Mashinaga ket. Mashinaga. Mening mashinam bor. O'l sen ham yo'q. Charlie's hit. Politsiya akab kaçırır kan. Meni portlatib jibirmay. Politsiyalar tuzaklaştırır. Men deb ketdi. O'lsa, aynazar, o'l jibira qo'ysa. Hadi öyle. Tuzaklaştırır kan cancı. Bunu bana şöyle jata verin. Bu kaç para düşüyor? Neydi? Leyla. Namashni tuningga bayt bo'ladi, tuning bo'ladi-chi men uchun. Tamam. Sen ne içtin bu yerde? Sen o'lig'i bo'lag'i. Doğrusu. Oh. Mo'yza. Bu da. Gayet doğru ciddi olmayacağız namaz mı? Died bot. Dead. Da ye atı bo'lsa, dead. O'lgan. Ne you did bo'lsa You died, bo'lam o'ldim degan. You dead. ikki turli olacağız namaz. Qapini qo'pardim-ku. Qalay o? Haydab ketaver. Men o'zim mashinamdan boraman. Dukkat ava. O Qadir sen dükkanı bir yıldız. Dukkan kerak edi so'ng. Haydab ketaver bo'ldi. Ana yaqin joyda bor-ku, ancha kartada qara. Kaçak. Mashina dukkanmi? Hayır var yakın tere karış. Ana kartada spreyning nesini ko'ribsanmi? Bakalım. Çok. Sen uzaktasın abi tamam. $1 $16 ketgan. Ana qayertasini borasan? Ana jo'xoridagimi? Boramiz. Manage vehicle. Bakalım. Ben kaçıp kalalım. Ya qisqa qiyin degan buni. Qisqa aytasiz. Kaybolacak mı? Balonda duruyor. Ha. Men o'g'ab ketish. Should be running better than ever. O'la. Armor. Ultramant metal böyle mi? You take the serial number off. Bir crew and belay dedi. What dedi? Ne alamayın mısın demek? Ala olmayacağız onda. Kalaş açılıptı mende. Bakalım. Kalaş açılıptı mı magazinde? Eski. Evet. Eski var. Eski kostüm indi.
Ama da ileride. Çok merak ettim. Sen koyun mu? Oy ben akşam yok olsan koy. Yorulmayın. 89 mu akşam var ya bu? Talaş aldım. Parayla aldım. Kaç param var? Kaç? Man! Damn it! Call the cops! Var bak come on the bitch. Var mı bizim bizim? Taza maçlar негізі anca magazinде сатып аласың негізі бар ғой. Oo. Играға қосқан таза маçlar. Бар ғой негізі. Daniel. Ой бұл бері қаяққа қойып кетті графиканың бәрі. Әйтеуір неге өткесіп кетті? Aldın sonunda evi. Yok хайпта тұрады енді ол. Niye aldın oynagan bolsa dedi. Anladım. Неге тұр? Ne eska geldi de ne oldu? Шақаға деп қалды ғой. Ne ne oldu? Meze bak. Ne ne? Kılı değil. Oy be oy be. Mana Better find a way that you Wow. never go away. hiçbir şey yok orada. Bakalım. Ben de online'da çıkıp ettim grafikam tuttum.
Outreach. Sen qayerga ketib qolding deymisiz? Missiyaya ketib qoldingmi? Bileyim burada kartıda S tuşu takıyorum. Yo-ma. Urbini 45 koy. Kimning urbini 45? Yani. Herifde oynayotgan bir oyun. Jetiga aparbasan, любой zat istiyor. Jetiga. Sonday level'lanmırma o da. Oldu. Rajani. Sol 7. loyga chiqqan normal jinslar sevadi. Rajani. Sonday ular turmuyor. Aklıma da olsun. Ne yolu gerek falan. Böylesi. Söylesu gerek bana. Realni adamı böylesi. Ne alacaksan? Adamın ismini alacak bak. O tek ahvata sonday işin beredi kadar. Bu da neyiz. Ulan koru ya. Süt 100 süt koru mu? Adam rastadan öldürecek. Ahvata deb hayvon yo'q-ku bu yoqda. Yo sonday. Bargo hayvanlar. Barmi? Var. İlk var mı? Kes. Kesin alıp olaman. İlk koyan. Onun bilen yaqalama. Neyse qaqday. Hayvan var ekan bilmaysan mı? Hayvon bar ekan. Ya kiyiklar bar ekan bilmayman, bir nezat jo'barsmi, arslanmi, nezat? Bunday var abi. Qanday bar ekan bilmayman. Mana videolarda ko'rdim men. Jaguarmi nezat? Azaplanmaya böyle. Ne sen serverine qo'shilmayapti? Korkma başına açıyorsun beni. 4000 ga? Hatta oyuna vurup kötü dursun. Bilmek mi? Kita bir şey ada juga. Telefonlarına başla. Adam öldürünce ne iş getirmiyor. Kaliteden başla. Kayıp da kızım. Arayan adam. Abi de akon. Kangat tutun. Oturup çıkıp çıkamayacağım bu. He? Oturup çıkamayacağım. Arayan ne? 2 saat tutun barık tutun değil mi? Biraz oldu. Hı? Oyağı dedim öyle. Hatta. Oh. Burada seni ne oluyor? Altta kal. Basıldım bence sana. Ama beni nerede oturmalı? Ne? Altta kaldı. Topladım. Beni neredesin? Bana qo'shilsang endi. Bana kıyam kurmasın. Men o'zim statistikani taqdan ko'ryapman da. Ata kiyimni Hop. o'zib chiqdi. Ne de çıkıp otur oğlum? Nega? Google mod ediyorsun. Google mod. Olan yerden çıkıyor mu sen de? Ya qo'yib kirgan qo'ygan sonda. Qasingdaman qo'y. Aa iyi mi? Kirdim-ku, aytdim-ku. Uzak da gelmiyor. Ne aldın? Missiya qo'yaq. Bank bilasan bence. What the fuck, dude? Böyle böyle peki. Hayır. Bank bilasan, bankdan o'qib ketdik. O. Maska qo'yaymi? Nima axşamda o'l. I totally FPS yeniden mi oldu? 200 7.
Nega vertical sense basıp koygan? Smooth'law etip sal üçün. Hem de oynamak var. Ne telefon otursun ya? İttim balası. Böyle kestir, kıta erip şuna kırarıp istiyordu ama da dikkat kavga şunda o. Ne? Oynama. Kırarıp istiyordu. Ama şimdi kaldım. Assistent звондап атыр ғой маған. Sen Wow. hata verdin, kat kala verdin nege? Meni o'ldirtsan. Mal. Uyalmay yani mashinada ketib qoladi ғой. Yo-mayo. Charlie's here! Whoa! Жүрет, дүкан тонайық. Магазин. Hadi. Just give up! Biraz daha öpün. Erzeri var mı? Katılıyorum okey. Erzeri yerim falan var mı? Var mı? Na, erpsiz жақсы бірақ өзін ойнасаң бір түрлі де. Эрпіде адамдар еледе тірірек де ұқсас көрінеді. I know the drill, okay? Calm down. О, кірші, тона қойын. I'm doing my best. Тон алмайды ғой менде. Тона беріп отыр ғой ақшаны алып. Менде тон алған жоқ саңа. Автомат шықпады ма? Я Автомат деп қапының аузынан келіп асып неғып шығарсам болды That's тұрасың. every last cent, I swear. Aldın mı ne? мен тонай алмадым ғой. Aldın mı? Мен қалай ала алмадым онда? Aldın mı diyeceğim. Akşam ver lan okra. Я мен тонадым бекен ол жерде. Ya alabilirim. Paket kaldı. Мен өліп қалдым. Шықшы сен сыртқа еу. Nima bo'lyapti bu yerda? Otinglar o'ldiringlar. Mal. Meni achib bergandasizmi? Put your hands down. O. Endi gapirib, atsuga. Beni var. Officer down. Yine Miltiqdan ketib qolgansiz ғой, ofitser. Yine atla gitten жасың. O da. Magazinning ishigir bo'lib ketdimi? Magazin jovib qolibdi ғой. Yaqinlarda ton oldirdi. Qaqda chiqding? Maçın kartında koyup durma. Yo. Tüp yani. Hani yaqinlarda magazin bormi? Sen. I'm reloading. Ha men dükkanıma benzin baktı. Hop, patlab ketadi. O'lib qoldim bajani. Maçın var ya yürümeydi o. Tamam. Nega chot yo'q? Isıtın özüne sonunda oturdu. Ne qar tayg'aq qo'y qar. O ne hep çarptı o. Kazan özündür. İşte kırmayayım ben o. Allohu akbar! Gülmeye kalma kalma. O'lmayapman. Basmay qoldingmi?
Ağlattım. Тимеген ғой маған. Ау, гінавастың. Аты бола ма анда? Гінавастың. Жерден қаралып қалады. Қайтып қарауға болады сонда күніміз. Жерден. Гінавас қадым кетіп барды. Қолмен. Қаралып қалады. Ayda maç көрейін yaxshi. Americans can't walk or drive. This place. Aa, Ау, өліп қалды. haklısın. Bilmem git. It's Christmas. Haqda politsiya chaqirma. Chaqirma politsiya. Qaroqlaymiz. Sestra qaroqlaymiz, bilmem ki. You shit. Shit. Oh, armiya o'ldirib birovni. Ау, өліп қалды. You shit. Машинадан түсіп брат. Qaroqlaymiz брат. Оу. Бармағың бір жерге тық қойын ба, yo? Оу. Оу бұла. Оу бұла. Show some respect. Мәса. Оғақтан білмей алып басып алдың ба? Ау, кет. Сейчас нахуй. Опа, келin, қар ойнаймыз. Oh, please. Өле. Ойбай, ұрып кетті ғой. Дами. Өзің ақмақ. Оны қаратқан қашып барады. Білмә ке. Those who were saved. It's balls to the wall time. Oh yeah. Public Huh? access, bitch. Тәй қысқа. Уй. Ұқсаттан тиді. Қара түлгелерге рашқа бар. Where is it? Көкерге ақсайды. Music. Басына бір ады. Public access, bitch. О. He's getting away. Where is it? Полицияшыны қармайды. Қарға қалатқан ғой. Өліп қалдың ба? Drop it, creep. О жа, Қара не? қаратамында Қаратып қалып. Қардың оны орын жердің. қаратып өлтірсең не? Полиция қоймай ма деді? Қартыдан? Сен апасаң ба, братсаң ба? Апа кетсің. Ya bize ne de var? Oynayan konser mi? Ой, да кішесіне кет. Biz ne gidiyoruz? Держи кіші. Видео жібергенеге қате реакция білдіріп алған ғой. Қыздың көрсен алдын жүреді. İyi otur. Şonda. Ой. О, қарал. Оу. Қар тасып қап. Ya kar görmüyoruz da, kar yok da, kar görmüyorsunuz. I'm already late as it is. O da kararsın. Yo. Ben daldıracak bunu. yok. Ya. Kırkta. Beni bekleyin. Bilek kırkta. Var öyle mi? Kötü oynarsın. Nasıl? He? O. Sen sıkıntı. Aa, değil o. Жүре, миссияма бір сытқа барайық. Қар ойнап кет. О, скорый кет. This state has gone nuts. That's crazy.
Tamam kadar mı? Oh no! Ne bilmiyorum var. Meni o'ldirganlarim o. Oho. Mal. Borg'adiz. Gaz ko'rsatmasa. Ne oldu bakalım? Nasıl oldu? God damn it, pull back! Mal. Mağan ne oldu? Hadi bir pan. Officer qo'yib ketsin. Yürü, magazin to'nab qo'yapti. 100 atıyor. 100 at atsang. Ot turbalak. Santa gel. Santa çıktı. Santa? O Santa Manor'u mı? Aa, kızıl oldu. Urib ketdimi sen? Ne qildi? Hadi. Cho'qib ketdi. Öldür Santa. Harba batırıp nerede? Harbala. Fotoğrafına bak sen, fotoğrafına bak. Öldür. Nerede Karbala var ekan? Bilmiyorum ya. Aysa Karbala var nerede qara? Öldür. Qanday Santa? Öldürsene Santa. Nerede Karbala var qara? Oo. Ana chetda turibdi. Yo. Ana muzika chiqib turgan joyi shu yerda. Na politsiyada jasirmay qo'yin deymi? Bo'lib ketdi. Ne? Ko'rdingmi? O'ng joqda. Ne bu? Karbala deb o'tdim. Oo. Sen urib oldingmi? Ya duelde bak. Ya sen duelini yaparsın. Arka üç adam жүрер, сөйтіп arka сразу. Бес не. О, Не затпен. неге айтып отырсың не? Мен полиция болып кетті. Gotta reload! Магазин бос қой дейді. Өлтірмей-ақ қой. Кел давай асқа. Атшы бер, мені атшы бер. Өлтіріп жібер мені. Қойып кел асқа. Дуэл кел. Өлтіріп жібер мені, жаным аз, өлтіріп жібер. Мен кел азды ғой. Сен ам өліп қаласаң ба бірсі қыл, дуэл атсам сәз. You're good! Go! Move it back! Астыңа атса, астыңа. Өлдім қалдым ғой. Ал, подарок түсіп қалды ма сен? Көл түсіп қалма. Сен өмір бір зат түсіп қалды қызыл. Кәйінзі. Алдың ба? Алды, ой, Подарка ма? білмеймін, қызыл бір 4-5 зат түсіп қалды сенде. Подарка ғой. Алдың ба? Ага, Bilmiyorum. алдым. Я қисат берген жоқ. Тұрамыз. Артыға. 10-ға шейін санайсыз. Кетті. Жақсы. Қайта. Ұзақ болып Санайсаң өзің санайсаң. 5-ке шейін санаса? Жақсы. Кетті. 1, 2, 3, 4, 5. Тоқта енді. Ал. 3-ке шейін санайсаң енді. Артымыз қайлап бірден атып қалымыз керек. Жақсы. 1, 2, 3. Мал, біздікі дигл. Біздің дигл астайым болып қалыпты. Қазір қайттан барамын. Дигл қата қойдайым мен сен. Неге асты болып қалды? Дигл астайын алыпты. Алдың ба жа подарканы? Қолына ұстап жүрген жоқ қой пистолетті.
Қолыма ұстадым ба мен? Жоқ, қолыма ұстамадым мен. Nima qo'ng'otda жүрib? Әйтеуір сен тез алдың да. Hech davay. Qadar anda qaylab qo'ymayman mana. Болды, алдым. Ketdi yaxshi. 5 qop. Ketdi. Ha. 1, Кет. 2, 3, 4, 5. Endi ortqa qarashni sanaymiz qo'ya. Aha. 1, 2, 3. О, басым үстіме өтіп кетті ғой, ё-моё. Басым үстіме өтіп кетті ғой, ё-моё. Қазір енді өлтірем ба сені бау. Ол Ендер болды, полиция. Полиция бар жада. Болма, кетме? Ya politsiya qo'ydim men. Ketdi 1, 2, 3, 4, 5. Давай. 1, 2, 3. 1, 2, 3 деп тез sana атшы берді ғой сені. Sanaqa ma'qul qo'yapti men ishi bor. Содан кейін ба? Sen qaraydi, men qarab o'ldiryapman sen. Сен 3 деп атырғаңды айланып кетіп жатсың ғой, мен 3 деп болғаннан кейін айланып жатырмын. Sen de ya? Прозрачный режимде тұрсаң, көрінбей? Sen de sonda tur. Hop, Неге онда yok қалдық? sen de sonda qil. Өзің өліп қалдың. Sen bilmedin mi? Yok. Sen de ölüp kaldın. Өзім бөліп жүрмін. Жұлдыз не затеу? Жұлдызға барып көрейік. Community дейді, community. Сатан Клаус, Санта Клаус дейді. Ана көрейік Сатан Клаус, Санта Клаус. Sen de anda ötürsen, Қайда? Сенде де сондай өтсің. Прозрачный режимде. Santa Claus. О, айнза андай емес екен. Шақырайын қане сені. Ötmağım. Кіріп жатсаң ба? Yanındayım zaten. Ben çalışmıyorum. Жібердім саған. Auto invite қосайын ба Айнзар? Nasıl? Басқа адамдар? Evet. Бастым ал. Тест olmaydı ekan o ya. Erder olamıyor. Niye hospital? Asabiy Aynzar. Ha? Erder olam maşın. Kanka yok mu? Sayla almasın diyor. O maşın koy mi? Birga bir maşın oturursun değil mi? Haydi. Sen özel maşın. O'zgarmaydi mashin. Yok. Yok. Ma $1000 tıkma. Bir maşın sür. $1000 tıkma al beni. Yok. Mende de o'zgarmaydi. So, bir mashin o'ynaymiz bo'ladimi ikkovimiz? Santa Claus vs Satan Claus. Yo-moyo. Oy. Yeni bas. Uy Ana Ctrl менен Shift бар ғой, Айнзар, shift жақтағы. Соны бассаң алдын көтеріп түсіреді.
Жоғарыда кезде. Оңып кеттім. F'ті басып тұрсаң, неледі? Ақырғы чекпоинттан тіріледі. Тұрпан бол. Hadi bakalım. Артқа келді. Жоқ, тұрпан сен сол. Ана, зат істейтін еді ғой. Бір жерде тұрып айлануға болатын еді, қайтып айланады айдар сол. Әйо. О, драйвинг скилл ашып көтерілді. Alo. Ахахахаха. Оң жаққа бұрылады. Жоқ. Ішіне кіреді екенбіз ғой. Өтіп кеттің ба? О. Өтіп кете берді. Әйтеуір түсінбей алдым ғой мен. Ё-ма, не oldu? Ne oldu? Bizga qaytamiz mi? Çıkıp geçmeyin ha. Evet. Істенбаса бетішем. Тең бар атып солай көбісі. Мал озып бара жатса ғой сонда да, иә? Come on! Әй, өтіп қайт. Ай, кеттім ба дедім бе? Түсіп кеттім бе? Қайтадан түсіп кеткенсің ғой, ё-моё. Lan ne olur ki? Koşturak işte. Bizga qaytib borib qolamiz. No. Mashina avariya bo'ldi. Böyle gitmek. No. Chiqib ketgan trassa. Gittin ba? F'ni basayıp tur endi. Yo'q, qolib qo'ydi. Qap qo'ydim deydi. Ketsan. O'tib ketdimi? Ya qalay qo'yding seni? O da tugilib ketdim canım. Jaylandım mı? Bir zat aylanib yurdi. Soğuk. Kızamaz ya. Ben anda ne şerme diyorum. Skip test. Ülkeliğe karta şerme. Ana ne ko'radi? Jo'g'oridan deb to'nqaloq otib ketdimi? Nima bo'ldi? Qanday? Ana ishine bir zat chiqib qoldi mumkin emas ana yerdan. Benim alayım. Sen o'zim jetib olmayman. Ne oldu? Wow. Kaç play? Katarsa. Ma! Gider kötü o. O'zi bo'lmaydi. Ben düktüm ben sen prosto. Vay ketip kaldım aydalağa. Finish. Kırık kötü koydum ben mal. Aydalağa çıkıp gittim de ben sonra.
Olmasın tasıldı mı? Oldu ha. You finish it second дейді. Ой, ақша көп берді. 11 мың берді. Шапа, 12. Аналар не? Таза шықты ғайынзар. Кетіп қалған. Көттің ба? Шақырар мı? Қазір. Сен шақыра аламын ба? Көрейін шақыра аламын бекен. Manchester değil. Nike oynadım. Evet. Tak. Тастадым Номер біздің алкаш болады. Неше? 13. oyun oynavadır. Nike oynavadır қайта. Penaltiden oralmay atır işte. Birge bir atkan жерде penaltiden oralmay. Ой, бол. Және бірге бір дейсің, е? Penaltiden orsa oturtturan жерде. Ona oralmay falan. Ne o maaşını özgürtük болады енді. Doğrusu. Benim babam öyle. Ha, мың тіктім қайттан. Ne менің бетімде тыртық бар ма персонажымның? Bence de göz kuyruğu. Ben aldım. Okey. Sen Porsche'dan alırsan. He? Ооба. Ben sana alalım. Мынау басқаша ғой что-то, иә? Бір айлана ал. Lewis Hamilton and Sam. Aslan. Терекке төгілгенде ол барды. Lewis Hamilton. This is the end. Oh my god. You'll be a smooth and Yok, kaldım diyeyim diyor. Yo, hadi aldım beni. Partlak bitkensin bu. Қалай өйтіп кетіп қалдың сен қартқа? Айдап білемеу мен машин скиллім күшті ғой, драйвинг скилл. Еще алдына бүйде қалдың ба? Бұл қалай? Ой, партлak кеттің бе сенем? So all the do I owe the Amına koyayım gerek mi? Ben. Tersi taraf kötü orada ya.
Құладым мен. Görünmüyor abi. Şeyler başka yaklaşımı ne diyorsun? Çok da bakma aslında. Bakmaya kaldı bir de. Ya ama ya. Buraların jeri ya onu. Pek kötü şey. Parkur, parkur. What the fuck? Sığmaya kalmadı. Sığmay kaldım bir de. Ana ortadan ötüm. Ben şey bir dakika gittim burada. Slapma uçup duruyor da canım. Ya kadar olacak bu kötü nasıl? Bilmiyorum. Bastı yere geldim ben. Bu yere geldim hadi yürümedim. Saray desem. Durayın seni yaxşı. Dur ben seni. Ona özür Kepsen var ya. Ama aklını diysen ben. Aa. Kon qaraqat ketib qolibman. Nima, nima? Ha shift ben kontrolü paylanan aynı zaten. Maşında alda götürüp sürülür. Nima? Oo. Neydi oldu? Haydi. Shift bassan tömen götürüp da kontrolü bassan aldın götürür. Yürütüyoruz mu bayağı deme hayvan? Aytottan shift ben kontroldan paylandı. Mal ötüp kettin koy yo mayo. Aylam kettin da dedimiz yo mayo. Kırıp kettin mi? Kırıp kettin o aylam ketti da ne demek. Yaman bol yaman bol. What dedim. Erke oynasa değil o sen stream diyor. Stream oynayacağız bu Erke oynasa. Namazı doğurup götürüp ben bana. Agar qayta жазамыз. Aa Erke oynasa diyeceğiz bu. Basa жазамыз. Haydi. Үш эр бар. So, ne? Akşa tıkılmayayım ben. Akşa tıkılıyorum. Kötü. Oy. Na, aynı suicidal degan dönük ba? Suicidal Tobagan Run degan. Koçsan ba? А, Soğan kırık kurik ba? Helal benim. Suicidal. Suicidal. Aa. Anda hillan taba olur gene. Her türlü maçını edip jürüyordu o. Driving skill'im street racer болып кетіп қалған. Көше пайгатшысы деген. Сенікі қандай драйвинг? Ne? Ана оң жақта көрсетіп қояды.
Üçüyor mu, dördüyor mu? Acceleration dedi. BM'in түрі көп қой жа бағана көрдім. Lan mıngtıktım alaycı. Mıngtık senem. Айланып кеткен машина ғой. Yok başka mı istiyorsun o? Başkası? Ja. O, жаңағы емес па, yok? Сол Оған не? Басқасын сайлап yok қой бізде? Öyle қайтқан жоқ. Zaten Ha, барлығы перебилетті деп көрсем бе Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Қап қойдым ал мен. Енді өтіп кете ма? Инспекторды болады. Енді show no mercy ғой саған. Жолда қиналып жүремін қайта-қайта. Ә? Жолда қиналып жүремін. Уже айланып кетіпсің ғой, ja? Öyle toktap aldın mı? Respawn var. Намашим, момент ке наус. Мен машина өзгертдім ба? Мен hem өзгерттім ғой. Не қылып кете берген, тайып кете берген. Ой, ушып кеттім ағашқа. Сен домалақтанып айланып болдың ба, ja? Бастаған қойғаннан содан жете алмай қалсың ғой, ой. Көп қалып қойдың да енді, да? Машин былай бұрсам былай кетіп қала береді, былай бұрсам былай кетіп қала береді. Чекпоинттің алдында. Lewis Hamilton. Шышы. Қадалдым. Кіріп кеттің ба уже? Уже кіріп кеттің ба?
Narsa андай bir burilsa bo'lib ketib qolaveradi. Au. Beş bin altı yüz şifa. Ne? Erpa 640. Atek kemedi o. Chester. Ne oluyor? Akşa tıkkelemiş yok. 3 minut 45 sekund tutup seni. Eski klas çıkıp dur. Oy, bu kartanın bir şetinde gelmiş koy. Ama ben de bir kartanın bir şetine şarj verdim. Mine сондай болду. Дарияның бойында ойда. Ana yakta da onu. Сол мен ama ne ayakta пайда oldu. Maşında пайда olmuş жақсы oldu мен. Benim maaşımda çok. Ya da. Жолда көп қой машина. Трактор. Erbi болғанда қорайды var. Erbi'de geçerdi. BMW aldım arendaға бар ғой. Шұртпа дарияға құлаған. Сөйтіп Атпа дейді ана Erbi'den машина. жоқ болып кетті ма? Машина суға кетіп қалды. Қарамай қалды. Онша арендаға. Ал. Қар баба қайттан. Қар бала. Санта жоқ бірақ. Shit! Мойында жасыл шарфы бар. Бұлар не қаткен сонда? Партлату керек екен ғой қар балаларды. О, партлаттым. Қартады? Ona bir yukarı bekleyin ana. Ortada ne zat ko'l va daryo bilan bu zat. Bu yaxshi yukom seg жаққа ketib qolib qoldi. Sen yo'q bo'lib ketding kartada. Qaysi жұмысқа chaqiramadim. Davis Airbus geldi. İlk baş şöhretinde politsiya шығады. Көп baş koydun ama. Біреу жете алмай алды алдын ала. Ал деп ала ма? Қуып еді бірақ мезгіл жете алмай алды. Ату автомат жоқ па я? Анасынан қашамын деп ойлаймын бағана. Ол хайуан кесіретін атып тастады бала бала. Білетін адам өзі. Екіншісіне сірә қаша алмайтын. Бала көп баламен жабылып отыр. Өзімнен болды шашанға үлкен трассадан жүрдім ғой негізі. Оны seni картаға белгіленесен ба, контрабанда істесең? Біледі ғой, машина ұрлап барып, ақсаша машина. Обычный кредаған машина. Байқайды ғой. Контрабанда үшін бөлек машина бере ме айдар? Мен машина ұрладым да еще. Машина ұрладым да отыр. İstedik de. Tapsırmada kardeş машина ұрлап келдім. Bir жерде машина тұрып, sonra ұрлап келдім. Al, kontrabandamam var еще. Onu tapsıran жоғым да, машинада сырас тапсырамын деп отырмын да. Ақтан біледі десең ондай болады. Тексергенде қораяды да ол. Біліп тұрыпты ғой мен сондай сәт істеп жүрген. Отырып кетсек те. Документ машина деп сұрады қайбай. Аренда бердім. Аренда болса да документ берем, бермей ма? Білмедім алды. Берді ма деу десе аренда деп. Аренда деп. Орысшаға тұрды айтты.
ойнағанды болады ей. Tamam, söyle. Taksiyle normal akşam falan. $1000'ını veririm ama taksiye. Bunca mı? Net satırdı. Business class deseyim. Başvurulağın bırak beni. Ne? Kalkıladın mı? Tak, Aynazar. ¿Qué tal? ¿Otra vez? Haydi. Evet, varsa. Una vez es solo un stop. Bedavacılığı varsa. Ver Menzer. Bakar mısın? Germanda oturuyor. Desinfekta var. Konuşma. Hemen. Ne? Misya. Aa misya. Psixologiyалық жағдайым не нормальный болып тұр ғой менің персонажымның. Шутинг нормальный екен. What the? Welcome to the truth дейді. Ne oluyor? Azam benim bank tonamatı ne var? Tonamat mı sonra? Hooligan! Are you ready to see this little man weep? Here comes the violence! Ne var da personajın durup? Oh, okay. Don't just stand there! Help me! Whoa, 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 whoa! Shut the fuck up! Who the fuck are you? My friend. That's my friend. And she is extremely dangerous. Extremely dangerous. Yes, extremely. Yeah, I can tell you've seen some shit. Walked in here like it's a fucking tea party. Not a snitch, are ya? Know anything about the eggs on Mount Chiliad? Lab rat! Right here, Jax! Hey! Right here! This is my personal physician. Lab Rat wouldn't go anywhere without him. Lab Rat, this is our new friend, Fresh Meat. Doesn't seem to know much about the eggs on Mount Chiliad. So what do you recommend we give as a first dose into the fucking truth, man? Me first, of course. Okay, well, as your physician, let's see, I recommend a baseline of cocaine Kakayı mı? and then 5 big hits off of the pen. Only guy who can get a breakthrough DMT dose in a vape.
And then some of the new phenethylamine my assistant's been working on to get your oxytocin levels right. And we'll finish with a little something I like to call snake sweat. Half mescaline, half scopolamine. Now that'll take you the rest of the way. Yeah. Perfect. Dosage? What? As your physician under the circumstances, I recommend a lot. Exactly my thoughts. Yumo. Now, same for them. Ah, shit, I gotta restock. All right, walk with me. You know a guy by the name of Wade? Hey, he's in our troop. Really smart. He called me a few weeks back and told me the going was good here, and boy, was he right. It's got everything a human being needs to survive, from convenience stores to unregulated pharmacies, and nothing that we don't need. We're doing something big here. We gotta go. Chef is fucked up. This isn't some clinical trial, amigo. Your bro was balls deep into Lab Rat's special sauce before we could say the frickin' B word. Okay, whatever, but we gotta go. These crazies, they started their own gang war with the Lost. They stole a bunch of their bikes, their meth. It's not safe here. This luchadora, she runs our wrestling league. BDKD, bro. Oh. Welcome to the troop. Troop Wrestling League? You're not gonna join these weirdos, are you? Hey, Bize you söylemiş strange nigga. little wiry man. Anyone can Toss join the vermeye geldim. troop, okay? This is insane. Kanatları I gotta wake Chef up. I can see you're a bottom line kind of gotta go. person, so here it is. We're new in town, but we've got a Senin plan. personajın bet I want tırtık every koptur trust var. fund baby, pinstripe suit, middle manager, Sen bırak maskeni snapback var betinde ya. influencer, public servant, stripped to the waist in the LS River, huffing whippets, shit in their pants, screaming at the top of their lungs that nothing fucking matters. But Uncle Dog! Al gör. It's those biker assholes. They're stealing the RV. Fuckers, of course they are. Get out of people out of here. On it. Move! Fucking move! Help us get out of this and we'll cut you into the deal. Fuck up these bikers and get my Kalaş- RV back kalaş in para as long şimdi as kakarat. Santos time, baby. Woo! Get over to the roof. Tam kaşık değil o. Show me your butthole, fellas! For dildo, dude! Let's go! Make sure you're in cover! Bitch-ass bikers! Anam kaldı mı ne? Sen bu parlatçı yürgen? Ben de uyumayadır adamlar. Your bike suck! Fuck you guys! We were here first! Just when you think you Yaktan geldi killed Anzer. all, here comes some more! Cover y'all! I'm coming for you! Fuck Stave! Give me back my Evler oyuyorum RV! falan oluyor. Come on, now what? Find cover now! Ah, we lost one! Oh, Jesus! Listen, you didn't want us to Yine take your aklının map. yeni You yolu should have oluyor. hidden it better. I'll put you in my car! Everybody find cover! Gotta reload! You like that? No! No! Ah, they're everywhere! Bir de olur. Ana kötü ailesi. Bir ses olur. More of them! Her zaman We öyle must şeyler have oluyor. really pissed these Tanıma? guys off. Yap. Ses var. Kap şurada at adamı. Usunda yok kelet adamı. On Ya the yap. board! Oyuna görmedin mi onu? Oynamam mı? More fucking fights! Evet ya şu oynamam lazım. Basına basma bu. Oynamam niye olmuyor ki? Bunu mu oynama? Ben de. Bir sese çok kötü. Ya kötü oynaman ben. I'm high as fuck! Telefondan mı alacağım? Telefondan alacağım. They got Telefondan some kandırdım nutsack beni. coming here. Fresh meat,
If you can get me my RV back, I'm gonna say you're basically one of us. I checked the GPS. Oh, God! Looks like it's across the sea at Miller's Fishery. I'm gonna deal with some shit over here. You go get it. And before you ask, you're gonna Yeah, get GPS paid. ver. We take care of the troop. Whoa! I don't give a shit about anything for real. Paket no. Bo'ldi, karta tashladi. Where is my mochka bilan zanjir? Unzat. Give me a little. Guess that Ron dude was right about you. Extremely Ne cümle dangerous. katmalı? Get this RV back safe and you'll make a solid addition to the troop. Çözülmüyor. And listen, if you want to get there faster, we got a boat over by the boathouse just down the road. Keep me on the line, okay? Qayıp bilan boratganmiz. Delete me from car diyeceğiz. Ne yaptır? Adamlar. Git. Birinci verdi. Deviste. Hayırıyla kuracağım. Onu bilen almayı aldım ben. Bilmek değil mi? Paylaş. Kaç onda? Hoppa. Qayıp ұстап отырсаң. Hayır ойнағанменен бәрі ода да пинг сондай ма? Сондай ма екен? Пинг мынандай текстур ашу қиын вообще бар. Онда бөлек текстура байланғандай оған, ә? Бөлек емес, серверлер не? Are you there? Do you see the RV? If they fucked with her, I'm gonna unzip on these assholes. We got a man hit. No way. Yok mu? Bunlar böyle. Batımız var. Var mı no? Ya asıqmayınдар ұйқыма қайтар. Тапты басып, бұны басып, мен броня алып жүре бер. Уақытында бер болдым. Біреу бар ғой мында. Тағы біреу бар. Ben breaking var. Hatta maçın orla vurdu. О, машин келді о. I see the RV moving. Adam öyle vurdu. Come pick me up at the liquor store. We're going somewhere special. Görmedin O ne? mi? Ya. Taklit selam. Atla mı? Өзіміздің адам жоқ, әзір екеумізде басқа. Ал керек болса. Oh my god! What's happening? Da. Bak böyle de tribünü. Rəhmət var, Əzik abi.
Patrick. 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 Patrick Ronaldo. Patrick Ronaldo. David olmadı. Voy. Arkaga qaraymadim. Ta. Yapala burluğu oyundan. Yaxşı. Wow. Wow, mana meni ketdi. I see you in the RV. Yes! Just pull up right here and I'll jump in. What the fuck, dude? Ah, we got it. Here's our destination. Let's go. Yaxşı yok, Ajdar, barsamga. So, the hombre Wade told us about this place in town. Some kind of abandoned warehouse. We're gonna make it our own, swat that shit and turn into something we're gonna call the Freak Shop. That's where the troop's gonna get everything done. No, Lord, no. Business and pleasure. You'll love it. No! Motherfucking lost! They followed us! Fuck your butthole! That's right, we got it back! Fuck you, ass sweat! Let me tell you something, my friend. Deep down, you've always been a hooligan. Just like Cousin Wade. You know what a hooligan is? Folks are gonna tell you it's about a band, or getting fucked up, or walking around with your junk out. And yeah, that's a big part of it. But it's also about not giving a fuck. Given that you're willing to drive some lunatic you just met to some warehouse you don't know with a bunch of biker dudes up your ass trying to kill you, I'd say you clearly do not give one single fuck. Fresh meat! You like that? It's a hell of a name for a hell of a hooligan. The only name you're ever gonna need. Let's go! I will throw a dildo at your face! Fuck your butthole! Fuck you, ass sweat! Hey, nice driving! Cool crash, bro! How are you? That's why we drink and drive! Parlak. Oy 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 oy.
Al. Ne? That's Spun mı? the end of them. We're home free, fresh meat. I can't drive for shit either. Provka bo'ldi. Saqanday dushmanlar normalni ko'rib turibsizlar? He? Dushmanlar normalni ko'rib turma. Yur, toshni tegizib atsang-da. This reminds me of the time I did peyote in my cousin's cornfield. I just looked down all the rows and thought, wow, infinity. That's where we're going, friend. You just sit tight.